full episode Ilocano Love Storya. Apaya tayo lang ti sweldong. Nangipanam ti daduma. Dahil talagang tintad ni Mr. Gamya wa sweldok. Ura da ito yung empleyado ti kumpanya anangat nga ti posisyon na agrek-reklamo da. Panggap na pa iti ti agrali Kat, panggap mo ti sumurot iti dayta apa nagrali? Ay, agsaysayang ka lang iti oras. Kumita ka langan iti sabali a pagtrabahuam. Noan ano sam ti sweldom iti pagtrabahuam? Ay, kasano ngayon ti panagbiag ta? Luna, pasensya ka lang kuman. Saan ka maawanan itinamnama? Lumungaw tumat lati panagbiagta. Ngam kaanon tupay, Onofre? Iman nugutak nakikasarkan ka, nga awan pay lati wedding ring ta. Tanagkari ka, nga igatangan naktulangan iti singsing. Nga maging kayta, awan pay laang. Pasensya ka lang kuman. Aganos ka, pasensya ka, saan ka maawanan itinamnama? Day tala ka din nakanayon ti manggagkukan ka, Onofre? Luna, Ay, saan asan na ay ti kayat ko amang ngagkan ka? no agkariyak maninkan ka, sadyak matungpal, babalawin na tumatlaan. Kung gayam, nakaluto ka din. Nakaluto ako ni Tinapoy. Ngamawan si Daan. Nagsweldo ka matlaang, di ka pay ladim magas iti tiyendaan tinaluto si Daan. Uray bangus la kumawon no karne. Ay, basbasit ko mamanen, tinabati iti sweldom. Ay, panawan ka man lang. Luna, papanamon. Ay, anak, nabibiyangan na, Onofre. Makaamo ka ni tibiyag mo. Nasakit at talaga tinakang kukin ka. Sige, iturog ko lang ang tibisin ko. Anjalakit din ni Luna. Saan kumatkit di ang mababalaw? Gabi karkarigatak asan kami ngagbisin. Dahil talaan. At datagiti kapritsyo na adyak kabalan nga ipaay. Awan pulos alahas na. Malaksid la iti aritos na. Paning, sardinas man kan bihon, sanga bote a mantika, kapi kan asukar. Nakapimpi man ka man. Mga opisina ka. Ngam sardinas kan bihon lang ti sidaan nyo amang rabi. Naimimas pa'y tipulutan ko. Tinakdakan ken kalyente. Mangup opisina kang agpeso Bruno, ngam manumatlat soldok ngay. Agyaman ak nana. Ada ti bayad ko. Nagawid ka ka din. Dangkayan nakpay lang aginom. Agyaman naklangan Bruno. Parorayan na kami ti asawak. Mangrabi kami kumangkat. Mabait lang. Saan ka mat nga under di saya iti ko na? Uminom ta pa'y lang, tapagsaritaan ta. No kasano, ama pasayaat mo, ti panagbiag yung agasawa. Tuladin nak. Jak nakaadal, kasking ka. Paon trabaho. Ingam. Diskarte lang, ti panagbiag. Lading itak. Inton maminsan lang ti panaginom ta Bruno. Nya kalaki din. Kasla saan ka lalaki? O daytoy. Siyak pa yan, tinangtagay iti basom. Sige, pagustuhan ka. Nga maminsan lang ha. Sige, agawit ako na. Sika, timakam mo, ano pre? Engam, agbabawi kanto. No pagkat kitam, tinjaya keng ka. Ay, mabisina ka talaga. Nagsakit ti tiyan ko. Bumangon kan tamang rabiikan. Adda dinagas ko akar ni ti manok kan barbecue iti nalab sa kakarinderya. Adda pa linuto ka sardinas kan bihon. Hindi ka lang mauma ti sardinas. Yalaan nakitiin na po kan tiginatang ko ang manok kan barbecue. Dito yun kwarto ta amang rabiia. Kung gimatang ka kumapay nga rod iti soft drinks tapno mabsugak met Anya ti makunam, iti pinili ka wedding ring ta, Cynthia.
Magustom ka din matlaan. Nagpintas. Nakasilsilan. Sumilap siguro may sarang itiinit. Puro abalitok na ita. Nangina, ngam saan alaskan kanyak. Kayat ko aput-put no ang nagarbo ti kasarta. Agyaman naklaunay. Dahil tati inararapaat ko akalay sa Armando. Kan, ang dapay korsonado kagatangan. Singsing matlaan nga para babae kan aritos. Dagit naman ni. Gatangam no anya ti kayat mo Cynthia. Ha, padasang maiyusong itiramay mo dahi taas mising. No saan na makaanay kanyak? Agpaarami dak. Kasaritam ti Shell's Lady. Kasaritak lang dahi ti umawawat. Sige. Hello? Oh, Mr. Gamiao, si Kamot Gayam. Anya? Maapay nga men, amigo. Ha? Agpatulong ka kanyak. Tapno mapapanaw. Iti sangot ti pastat ti kumpanya. Dagiti agrarali nga empleyado. Namangnam na maaklatan kin mi of Nofre. Awan ti mapasama kiti biyag mi. Ambisyosa ah. Nangato ti arapaap ko idi. Ngem awan na uray ko nga agaram kanyak abak nang ken nangato ti adal na. Ti amok kat dakkel ti sweldo ni Onofre. Ta empleyado iti kumpanya. Ken gaputan nariknak nga ay ayata. So nga inaklon ko. Pinagbaliw na ti kapanunutak. Nagpay kasarak kan kuana. Kan iman nugotak nga oray wedding ring. Wow! Kunak no asino ti nakapinpinta sa balasan. Si Kamot Gayam doon na. Si Kamat Gayam, Bruno. May bagay king kanay takawas mo. At adda apumudaw ka. Talaga ang naghasad ni Onofre. Nabayagan na ginatang ko daytoy. Diyak matla, makaisibon ta. Apo, daytoy baro abadok. Luna, kaslag lang nga kapayabalasa. Aglalo, tawan wedding ring mo. Apay nga, inasitgan na. Anya ko matibagam kanya. Nakita ka, nagtaktak na dito sangot ti ruangan nyo. Kunak no saan na si ka? Impagarap ko itayan no adda balasang anang pasyar kini Onofre. Agpatulong ako makingkwana. Ti, anya? At amom lata, baruak pailaan. Yan awan nobyak iti agdama. Saan ko ang makustuhan ti kaslamangan aluno sa panangkita ni Bruno kanyak. Mabasto sa nakadkwana. Oh, kilata nagulimag ka Luna. Manmano arum-rumuar ka. Papanam ka de. Pasyarot ko mamanmat may sagayem ko. Manipod na ki asawa akin ni Onofre. Saan kami nagkita pulos. Awan nga mi nang tidamag ko kankwana. At ni, adda sumungod na tricycle. Itulod ka kumangam, madama. Nga tartarimaan da jilugan ka. Adapay iti Italya. Barang makagatangak to, iti kasukat na. Talagang may paypay sudat yung agrali ah. Uray kaya't ko kumatisumbrag iti trabaho. Awan ti palubusan lang iti agral rally ang makasarag iti ruangan. Kinusilapan dakpegit di, ta saan ka nagipagrally. Kapilitan nga agawid akon. Ngayon manya nga ti aramida kitsi palay. Atun tumanan ti masaon ni Luna. Oh, sayang dahito yung aldaw. Naskan ano yung skarteak. Malagip ko ti Jaya ni Bruno. Anya nga tato delhin siya na. Ta saan ama ibusan iti kwarta. Napagbindutan ka, asika ni Eloy sa Cynthia. Nagarjod matan da ito'y ading tigayam ko. Nagkiting ti pagan anay na. Saan mo gayam ana mo na nagabrot ti kapsat ko?
Napilitan ang nag-abroad. Tapos namaliklikan na dahil agar-aran kan kwa na. Saan nga min ang magustuhan magitidadakal mi para kan kwa na. Saan ka di ang nagtrabaho ka ijay Manila? Wan, yung makaumay di syudad. Dandan ni saan nga umanay ti sweldo ka. Ay, abangan na ni Armando dahil busbusinan. Nalpas na siguro na tinulungan ti pada na negosyante ti problema da. Ado pa yung tinas ka na si kasun mi ti panagkasarmi. O sige, sa anak nga rodan nga agbayag. Pasensya ka naman ng Luna. Kakaiso na agpasyal ka dito'y balay. Ibagak to ka ni Manang ay may kain ton umawag. Nalipatak samot ton ti balay yo. Itin mo man ti numero ti cellphone mo. Taawisin ka to dumaray ti kasarmi. Nagraligayam dagiti padam nga empleyado. Apay nga itaka na nga simbangpot. Dimiskarte ak tapno sana masayang ti aldaw ko. Naira na nga ado ti tarimaanan tay gayam ko nga adatalir na ket tinangdanan na kiti 500. Ay na, di ka pa'y lagsapol iti sa bali a pagubraan. Narigat nga ron ti agbirok. Dadala ko mamasarakak na agiyawat iti talunan. Di urag talo naklakuman. Anya mo na kinamaagday ta apang panunutom, Onofre? Anya ko matibaganap mo iti panagtalon. Kinaskan akat agdiag taluna. Ay na, ibagakken ka tipod no. Nauma akon nga grigrigat. Ah, anya ti kayat mo asawon iti dayta. Inaramid ko ang tirumpang, Mr. Gamiao. Hengam, jak may panamnama. Matulungan kan tumadat. Di kasayaatan nga aramidam. Tapno saan ta nga ulitan ti agral. Adalin nyo, no kasano ang maitadyo. Tikid daw naging empleyado. Anya mo tanan? Kakaiso na ngay manugot na kiti dadakkel ko nga umyanak dito balay mo. Oresan ta pa ang nagkasar. Negosyo lata, ti pa ka kumikuma. Sige nga rodan amigo. Aywan gayam. Laglagi pem ti dumaray to iti kasarmi kinasensya. Okay. Bye, amigo. Aywan gayam ni Mr. Gamyo na dyan. Ay, kadadakkel a parikot iti kumpanyada. Basol naman, ta makipinatang kadagati empleyado na. Amangan nga saan mo't unay agpaspasrek ti kumpanya na. Kasi tinagtrabaho ak di Manila. Naumaak. So nagawid aklangan. Apag isumo ti di nagamamutan. Ngam, no saan ka na uma, iti nagubrami di Manila. Santa kuma nagam mo. Ti amo ka tsakon, baka asawa pa eh. Nagpaknang ka. Sigurado nga ado ti nagkursonadakan ka. Pudno dahi ta, ay ngam, kwarta lati kam kamatan da kadya. Di na mo mauresyak mo. Honey. Oh, uy, nagpanglukan, honey. Mapanak pa ilangan agdigos. Sige, ako'y tanang pan iti kwarto. Di kang paypayag ha? Turugan ka makita. Ne, kunak man no nagwilgaday jay pagubraam. Papanam ka di. Imawag ti may sa akatrabaho kapada asa na simurot iti welga. Nakapagsasarita da kanon kat sumurk kami amin nga empleyado. Ay kat, nalamlam yung nga taida ti bosyo ah. Ay, nagsayang dalangi ti oras. Agsara kalangan iti sa bali a pagubraam. Barang dumteng to ati na imbagagasat. Bakit? Ay, won gayam. Ibatim ti cellphone mo. Ano umawag ni Cynthia kanyak kat masungbatak adagos. Asino asin siya? Ti kabsat ti gayam ko ah. Nag-abroad mo't gayam. Intad ko kin ni Cynthia ti numero ti cellphone mo. Ta, awagan nakto ka no. Sa inawis nak adumar ay iti kasarda. Nakasubli kami nagtrabaho. Ngam kas na mariknak ti tensyon. Nadlaw ko ito yan ang katagtadam ti panagkita dagiti leader ti yun. Kani Mr. Gamyaw. Idin to agpalpaliulan dagiti datong.
Imanugot ti yun nga isarap dangdang ti agrali. Ket agsublidan nga agtrabaho. Tanag ka rin ni boss, nga adalan na ti kid daw ang maingato ti sweldo. Ket may patungpal dagiti karbangan mi a benepisyo. No matungpal dayta, malpasan ti problema mi. Ket sumarding met ti asawa ka sumanao. Ambisyo sa launay. Hanggang saan kumatkit di ama babalaw. Napakigtutan kan sama iti panagbusinak king ka, ano pre? Kung nakitayin, dungkaran ako, Bruno. Oh, kabarbar no sama tayo tilugan mo eh. Ay, mo na. Nakadiskartiyak iti dakkalagatan. Ingkatan ko niti baro alugan ko. Tabarang addam alilaw ko. Ket mga sawak matan. Anyamat kami tiyararamidam. Kinapot no na. Umapalaking ka. Napintas ti asama. Anya? Iti nalabsak iti sango ti ruwangan nyo. Ngagururay iti pagluganan na. Napagbiddo takpay abalasan. Talaga asika. Tinakas na. Di kayo magdaanan iti anak. Saan tayo nadahanon, Bruno? Narikat mat ngamin ti kasasaad. Isungarod ka manugot ka ni ti kunkunak. Praktikal itan, ti panagbiag. Uray man kit di aircon, ti pangus-us pisinaam. Lumabis-bisinan ka man. Awan sirpi na dayta. Parang tungpalan ani, Mr. Gamyaw, tinkarina kada kami nga empleyado. 50 pesos ti kinid daw dagiti leader ti union, apakay nga 20 sweldo mi. Anya? 50 lang iti kada bulan tinayon ti sweldo yo? 50 kada aldaw, dagiti benepisyo mi. Ay, apo. Nasayahat lang no matungpal na dayta. Ni, andaw mawawag iti cellphone mo. Siya kung timang sungbat. Hello? Hello, pasensya ka na. Nalipatak timawag. Madapat di pa nag-ibunong may kinirmando iti imbitasyon. Agyaman nak iti awis mo, ading. Umay kami tumatlang dita balayo. No di mi masango. Mangibaonak to iti mangipan iti imbitasyon. O, sige. Talaga nagarbo dahil yung kasar ading narayan ita. Napintas dahil yung function hall nakaangayan ti reception. Sa bali nga agpay sa tibak na nga niya. Nagasat ti kabsat ti gayam mo. Ngam naglaatak lakay. Ay na, lakay mo't gayam ti pakiasawaan na. Manula ti tawon ni Cynthia. Kasta talaga ti biyag na. Di mo amon anya ti gasat mo. Manong mo na, naimbat kay may kayo matlaan. Kasi saan ko lang nakita yung kisimbahan? Nakadado kami ti tao. Saan kami anak kaasidagkan ka, ta nagado ti tao. Congratulations, Cynthia. Ayun na. Ti wedding ring. Nagpintas. Sincha, isuda ka di ko na maagayam di kapsat. Isuda nga pa iso darling. Ni Manang Luna, ni Manong Onofre, mati Kadwana. Iso di asawa na. Basta kayo, maragsaka na ka, makapamuka na kayo. Nice meeting you. Anyway, agyaman ken Sincha. Yan na. Ayan meeting ka sa kayo. Maragsakan kami mat, sir. Ay, mang Armando ko ng Blatano, pre. Tapno, nasing-singa, di pa nagsasarita tayo. Sige Manang Luna, Manong Onofre. Panahon na kayo pa ni Arman. Mapan kami pa yung makilamano karagtidad duma alam saan. Mangan kayo lahat, Okay. Waiter! Ikam tita dumapayaputahe tila misaan da. Nasaya at gayam ti asawa ni Cynthia. Nagasat. Talaga ang nagasat. Day talaan ta. Lakay mo. Ay, makatagari ka. Ang mga namakangig ka. O sige, ituloy na ka din ti mga taagawid ang tanong.
payso tinakiasawaan ni Cynthia. Natataang pa'y nga tangam ni tatang na. Siguro, nakabakbak nang. Agasang nagkarbok ti kasarda. Tay wedding ring na launay ti apalak. Nakapimpintas launay. Oh, Luna. Nakaragrag sa ta ichay kasaran. Ngam kasla na unagmatan ti pampanunutan. Ay, nagkasat at talaga ni Cynthia. Oray lakay ti nakiasawaan na. Kasta talaga ti biyag. Among, chay wedding ring na ti apalak launay Onofre. Nakapimpintas. Nanginalakit di tayo chay. Dagiti babak nang lang ti makaarami ti kasta. Amom kasla da nakakita akit ti dadya alakay. Lakay ko nam latamot. Anyang amin tinagan na itayan. Wen, Armando. Sa dino kumamot ti nakakakit-kitaan kan ko ana. Jak malagip. Ngam mabalin ang nasabat ko iti daldala. Naging gayta, saan pa'y anagmamaw ti kinaragsak ko, Cynthia. Kasla saan ang amamati, ang makaasawa iti kasking ka, ti kinapintas, kinakaubingam. Amangan no pampanunutan at ikinabak nang mula ang tikinamkamat ko ken ka. Adayo na ita iti panunod ko. Agsaga lang. Amo kanabandog ka iti panagkasata. Ngam kas ingkarikin ka. Aghanimon ta ti makabulan iti abroad. Uguna hamapantay ti Hong Kong ken Singapore. Sama pantanto iti London. Agyaman naklaunay, honey. Hali, aramidag amin ang makaparagsak ka. Ito unag ti makabulan. Nga honeymoon ta, sapay kuma ang makapukal ta dago sa honey. Kasan nga roda gito'y arigalo? Nagado, nakadado pa ya kwarta. Nasurog sa may sa amilyon day jay. Entun makasangpag talaangan na alokatan dagita arigalo. Awan mo't nga't hati matataal, honey. Di mo ibaga, asardinas man ang tigatangan mo no, bre. Ikan tupay lang amin umanlugot iti bagbagak king ka. Saan nakaskarina ti pumanaw iti trabaho, Bruno? Nagruna ta nagkariak mat kini Mr. Gamyang. Maag ka talaga. Nakadistisinti ka ngagpaiso ngagkawkawas. Ti sumurak iti trabahom. Ngembot-bot mat ti bulsam. Nanapaning, mantay ka man ka na sukar? Hello? Nakaawag ka ba? Sige. Itamot lang. Sige, umaya kon. Pimana ko ni Bruno. Basit pa tinaksa iti arak ngayon inuman na. Kaya sino ti mawag kan ko na? Maburbur siya anak. Ay nga tamot ti dilihensya ni Bruno. Primor ka gayam. Nagapam ka di. Kasla na bambanog ka. Napanak nga rod iti inted nga address ni Cynthia iti balayda kini Lakay Armando. Ay nalakay. Talaga gaya mabaknang dayjay. Nagdakkel kan nagpintas ti balayda. Nabak na nga taan negosyante. Dujak mariro. May isa nila kay Armando kadagiti gagayim ang negosyante ni Mr. Gamyaw. Di ka kumangarod agpatulong kan ko na. Intun makalak ti turad ko kan maikanak ti kundawa ang makasarita. No may isa negosyante na jay, narigat lakit di atumpungan ti oras na. Nala, bay amon, tasyak tulangan ti agpatulong kini Cynthia. Ha? Diyak lang amin na dahanon itay kat. Makabulan ka no nga awanda ta naghanimon da iti balasiw tao. Talaga baknang. Agasam ta makabulan ahani mo ni balasiw tao.
Nawadwad a kwarta ti gastusan da, Luna. Talaga abak nang da, Onofre. Agasan tatalo ti katulong da. Sa bali laeng ti hardinero da. Naglawa ti paraangan da. Nagado asabsabong. Adapay swimming pool da. Nagasat ti kapsat ti gayem mo. Bak nang gayam nila kay Armando. Ken madlaw ko. Nasaya at atawa. Saan kaya nakariing dahito talakay? Mabwisit na. Nang baling la kumasya kalatan ti rumor nga pasya. Ay, dito yung matidakas na itilakay nga asawa. Ay, tinasayaan. Awagak man langan ni Manang Luna. Tanda kainistorya. Ay, dahi dyan mo takapsat ko. Ada, aldaw amabalin kong awagan. Na istrikto, dagiti amo na. Ay, noan niya ngamin, tinagubraan na. Hello? Hello? Ay, naimbag tanawagan ka, Luna. Saan ang matla makasinga? Kasapulak namin ti kain inistoryak. Awan anyaman na. Awan matir aramidag. Adda kami pala ni Armando dito Hong Kong. Rumor kami kumamanan nga agpasyar nga matmaturog pay laang. Agparehas sa ti oras ti Hong Kong kan dito Pilipinas. Ha? Nabanog iti panagpasyar medical man. Grabe nga minan, nakasangpot kami. Adon ti napasyar mi, ngam ado pa iti kayat ko agatangan. Aglalon tungatan nadda kami dya Singapore kan London. Ay na. Amom, nagkasak ka launa, Cynthia. Ay, talaga. Awan ko mapay ti plano ka makiasawa. Manulat ti taon ko. Ay, jakpay na ipapas ti panagbalasang ko. Ay, ngam sayang dahi ti agundaway. Aywan kayam. Ne, nakariingan ni Arman. Inawagan nagsamot lang ni Cynthia. Tapno paapalan na. Talaga amat nga umapalak. Amo nga uray kasano apa nagtrabaho ni Onofre. Saan na ama ipaay dagiti tartari gagaya. Enton bigatan ti papantay di Singapore honey. Iswa ka sa pula na makasaritak ti amam mo kaligosyante dito Hong Kong. Kasano nga rodan? Ado pa iti kayat ko apasyaran kang gatangan. Saan ka di amabalin? Nga dya Singapore nga kita kayo langan? Dito Hong Kong tinagtulagan mi pagkitaanahan. Anya ka di dya amam ani kosyante? May sa kadagati kabaknangan dito Hong Kong. Malaksid dito eh. Ado pa iti negosyo na dya Texas kina Arizona. At napintas ani negosyo apagturtulagan mi. Kasta ka di? Honey, nung ka ba alam, ti agmay may sangag pa siya. Palubusan ka. Ang yaman na ka. Ay, anyong tani ko siya. Di pagsalitaan lang. Inawagan ni Cynthia. Katamong, kasta unay ti panangibida na kadagiti nagpasyaran da. Kaya't naksamot lang nga paapalan. Mas dawak man ta nagbalin kayo mo tanan nasingad. Saan ka di ang kabsat na ti gayem mo? Nagrugi ti panagsiningod mi idi isuti na danon ko iji balayta. Diyak pa ngamin ang mo idi ang nagabrod ti gayem ko. Ay nga, aguray ka. Kumusta dagitiin ka rin ni Mr. Gamyaw kada kayo? Kasjay, awang pesweldo mi Luna. Inton umayalawas ka no. No saan na nga ingato ti sweldo yo, Onofre? Agbalaw kan. Agbirok kan iti sa bali a pagtrabahwa. Talaga anapintas ni Luna. Aglalo lumarwatan anaimbag. No siyak ti asawa na. Maitid ko amin dagiti kapritsyo na. Saan nga ta ang masisirap iti pirak dito ang babae?
tinaglogan iti dayta a kotse. Itla ka di pa ilangan nakitam da iti kotse. Adan sa akin di pa panamluna. Itulod kan. Or-orayak man ti kinatulag ko. Adda nga min napataga papanan mi. Ay, ni, ison sapay kit din daytoy sumungat alugan. Ah. Lalaki. Idim sa akin. Anyat kaya't asawon dito. Ne, nagwapo ak sa launa yan. Iti dito akawas ko. Tadinak na lasing. Mas nagduwa-duwa ka pa yung umasidagking niya ka. Kaduan na ngamin nga iti tersina ti pakakit kita ken ka Bruno. Oh, si Mang Patgaya man ti aking balay iti dayta ya. Ni Jester lang ti simbang bet. Ngam oray la adwa pa babae ting sangpat na. Ay, pida matla rumrumwaran. Naimbaga nakita ka, halimabas. Ewan gayam, nakita kita ni Luna. Oh, sa di no tinakakitaan kan ko na. Di kahit ko asawan, nalapsak iti sango ti balayo. Talaga, analapsat ti asawam. Aglalo no, maarwata na naimbag. Uray gagangay lang ti kawas ni Luna, taday talaan ti kabaalak, Bruno. Napintas lang taman. Nasaar kung samat ang tarig na manopre. Itulot ka kumay ti pamanam. Ngam, ada ka no kinatulag na. Ngamitay damtang ti asol kotse. Lalaki, titim saag. Ne, asino nga taday jay? Naitalang tisan ko nga mo anopre. Tadyak pa'y nakit-kita day jay. Amom, nagkuwapo ang lalaki. Masurunak iti dayjay a Bruno. Nagmadi ti pampanunutan na may papankan niya. Ni Billy dayjay, may sa abakla. Well, malakit kon. Amamok ni Billy. Damag ko abak nangen. Narangay ka no dagiti parlor na di Manila. Plano na kano ti manglukat iti parlor na dito'y lugar tayo. Iso nagkuyog kami, agsapol kami iti gatangan na apagpatakderan na iti parlor. Wano, uray, agabang pailaeng. Dinamag ko kini Bruno no asino da di lalaki. Saan na kanumot nga mo? Sa ti, nagistorya na kan ka, kasla adda relasyon mi kini Billy. Kat pinagamamom ko maidaan. Ay talaga kit di abastos day agayem mo. Hay, nuha pa ya, magustuam launay akakuykuyog day jay. Busta madlaw ko nga da sa bali apanggap na kanya. Makitak laeng salangada. Sorry, honey. Nung nataktakan ka na kuray, nabayag kami na nagsarsarita kami kini Martin. Tinangital ka kadag iti negosyo kini Pilipinas. Kabayatan ti kadata dito abroad. Kunak no day jay negosyante kinasinarak mo iti Hong Kong. Ije lugar tayo ti pagkitaan mintulagan. Ngam mapankanupay lang ije Amerika. Ay honey, kanong ka di mapantay jay? London? Entong lawas na hali. Ne, magagaran kan sa launa yan. Ay talaga. Ijay ti pagbayagan ta, saan ka di? Nasurok adwa alawas ta ijay sa agawitan. Oh, ni Mr. Gamiao dito mawawak. Huh? Baso na mo't lang at imalmalpas ti problema. Malagi po gayam. Jack na lasin na ni Billy day jay. Lalaki mo't gamin ti taktakder na. Ibagakan ka dito eh. Makaguran ni Luna ken ka. Lukas pangarigan tag kita kayo manan kat salangan din na ka. Di mo ko matutupan. Awan ti problema iti day tao no pre. E pagpagapok iti panaggayam ta. Ayun gayam. Kumusta ti trabaho? Agsweldo kami itong tikat. Among makapungpungtot na iti leader ti Union. Agduwa-duwa da atong pala ni Mr. Gamyaw ting Karina. Riribok samat ti mapaspasamak. Lukas tayo lang ano pre.
Saan ang maliklikan na may ramraman dagiti tao? Apayakas ta? Sana patas? 20 pisos laeng tinainayon iti sweldoyo, agagangay nga empleyado? E dinto tadagiti leader ti union, tinungpal ni Mr. Gamyaw ti inkarina kadakwada. Mabutang nga taasugsugan man ang dagiti leader ti union nga grali. Ay ngam saan anayin kalintagan dayta? Awan mabalin kulo na. Ay naapo, Onofre, agpatingga ka kadilatan dita, awan mabalin. Nabayagan nga gan ano sa ay naumakon. Anya ti kayat mo asawan, kayat mo ti makisina kanya. Takayat mo kadi ang mapasamak dayta? Ginatwan na kiti boses. Ah? Pakawanan na. Ay nga pangaasim, Onofre. Saan na kumaadangran? Nabigla ngamin iti sa lunsod mo kanyag. Uray, kastoy nga, agsinsinong bata. Siyempre, saan kumatakayat ka agsinat Luna, patpatyan ka unay. Diyak ka ba ala natangran ka? Oras siya nakigtutak, hindi bagam anang umaka. Ay, naapo, Onofre. Pudno launay anauma akon iti kinakurapay ti panagbiagta. Di na kayat asawan, nga agsinata. Sana pulos. Saan nga umdas tay tarason tapno iso ti pagsinaan ta. Uray ti panangibalikas ko lang kat agkintayag akon. Sapay kung matamakaanos ka pa'y. Ni ako ti maudi apag kamangak. Nanumuak lang asawan, Luna. Ulitat, Onofre. Pakawanan nak ko ma. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak na Jack mauray na sumbatan ti awag ko manang Luna. Makasinga ka di? Ay na, pasensya ka lakuman. Madamangamin nga agsarsarita kami kini Onofre itay. Agriring pa'y lang isilpon mo itay nagpakada, adda nangayap kan ko ana. Adda kaming kini Armando dito London. Napimpintos man nandito eh. Amangan no, maisapsapa ti panagawid mi. Ado ka no tinaskan nga asikaswan na. Saan nagado ti mauawag kan ko ana? Ay, sabali lang agpaiso ti negosyante niya. Aywan kaya man, di kaya't mga ipasarabok kan ka? Ay, agyaman na Cynthia. Ay, makamukan. Sana pag nagbilbili. Siyak tulad nga roden ti makaamo. Nawagak matlangan ni Manang. Kat naistorya, datayon ti nasingad. O, sige, Cynthia. Ikumusta anak to kan kwa na, ha? Sige. Nalpasan nakisarita ni Armando iti imawag kan ko na itay. Rumor kami mananyag pa siya. Makapasaya at kagkakalakayan, ti panagpagpagnata, kabayatan, ti panagpasyatahan ni. Huray, tanalambis, ti klima dito London. Ibagam lang, mabannog ka. Tagi na natin. Saan ka kadipay ang mabisinahan ni? Madamdaman ton. Oray ta na sa papay. Nabsuga kiti restaurant, anang anang taytay. Sakbay arimuara. Ay, malagip ko. Dahil kinasaritam iti cellphone mo. Isumot lang ka dito, imawag kan kayo di. Ni Mr. Gamiyaw ngagpaisuhan ni. Saan mo't lamay ibus ti problema na. Iso at dinamag naman na nukaanok nga agkawid ta. Malagip ko man ti panagsubang ni kini Onofre. Dayjay lang agundaway ang nakita ka nagpunto. Ngam nakapagtagpul. Ang asumot ngamin dayjay asaludsog na kanya. Uray kasano ti kinakurapay ti panagbiag ni.
Saan ko mo't akabaulan agsina kami? Ay nga may. Kastoy kami kadilatan. Awan man lang ti. Aasinsuhan ti panagbiag mo. No pinagpapada na kami kumaamin nga empleyado ni Mr. Gamyaw, may papaniti panangingato na iti sweldo mi. Nasayat ko nga. Gem kabutin na dagiti leader to niya. At daatap da pang magustulaan ni Boss Dejan ni naramit na. Ne, di Bruno. Tanda ka sarsarita na kit. At daara kiti sana. Dejan, inisenyas na nga sitkak. Nagsaya atan no kasta. O sige. Agibaga ka lang. Kasapula ka talaga ti kwarta. Oh. Nagdagnakan sa amat, ano pre? Nadadaga lang namin di tricycle na nagluganak, Bruno. Kat nagdag na ako na. Anya, saan ka pailangan nakapanunot? Saan ka kadiamasyan iti asap? Tagpagipasitan nak ni Bruno. Anya nga tati bibiyang na itibiyag ko. Sa anak ka no ama asyan iti asap. Ape akas tati masansan nga ibagpagana kanyag. Kaslan na dapay kiti na masaknan ka ni Luna. Gamiti siya na sawan. Mas dawag no ape anak at ti kwartan. Pwedeng to nga awan mat permanente a pagtrabahoan na. Kaduan na makikita klaan nga ginino. Saan dapay lugan na. Ano, pre? Kasangsangpat mo pa'y laang. Kasla nagunag ti pampanunutom. Awan anyaman dahil ti Luna. Oh, nakaluto ka din? Wen, nalina yung tayin na po eh. Awan pa'y ti sidaan. Akit siya kung ti makaamong agluto iti sidaan. Adun sapay tinabati natin. At dapay nabati iti insangpat ko adilata iti. Di mo't lang amin makasangpot da Cynthia. Ay na, nagbak ng anegosyante ti na asawa na. Kat matulungan naklakit di ang makastrok iti pagubraan. Sige, panawan ka na. Ay, Onofre, mabit lang. Oray sa anak-anak kapag turpos iti kurso. At damat lata pangisar kan ni Cynthia kanyak iti kumpanyadang agasawa. Oray janitress laang. Kaba alam nga ro da trabaho da ito? Ay karigatak Nangatulakit di ti sweldo. Nunaskan nga irapin ko ti agadal, o di agadal O sige, panawang kan dito eh. Apay kami nakasta, tinaramid mo amigo. Kasanon, no sumublat to ngagreklamo dagiti empleyado madi mo na pagustuhan. No may pagpiti na itabanag. Talaga akas na tinegosyo, amigo. Amangan, no nagbidot ka, iti dayta, apan ang ipapan mo, amigo. Ti makunaking ka, amigo. Lamlam yung dagiti empleyadom, tapno saan da mapanunod ti umakariti sa bali kumpanya. Okay, amigo. Sige nga rudan. Uray, tatandani kami na gawin. Well, amigo. Bye. Ni nga ta, Mr. Gamyaw mananday ta? Tunggal awagan na ka, problema na tati ka na yun na nga ibagbaga kanyan. Ali, saan nakala matultulan di amigo? Awan problema ka nagit empleyadok. Makabulan akpaya pimanaw iti kumpanya. Ang kasnasan nga man ay ti makabulan na pa nagpasyartahan eh. Naskin nga gawit ng hani. Uray, aktor kanton nga agmay-may sa.
agpaiso. Agyaman ang launay. Talaga pat. At daman ni Bruno agin inom iti samot iti Teresina. Ay, muna ta. Ay, nagkiting ti pagananay ko. Madlaw akas la. Mga alunos ti nagkita na kanya. Apo, kulak no sino tinapinta sa balasang tidumteng dito Teresina. Si Kamot gayam Luna. Si Kamot, kanayon la aday tat ibagbagam kanya. Apot no mati kunak, Luna. Ne, gumatangkan sa iti sidan nyo. Merienda ti gatanga, gaputa mabisina. Kasta ka di. Anya ti kayat mo ang meriendaan. Nanabaleng! Ikan nyo man ni Luna, iti merienda na. Siyak ti mang bayad. Ay, adda ti kwartak, adda. Siya ti makamu Luna. Para day talang abana. Kita lang agpaisoan niya. Nagbiit ti aldaw. Saan la amamin ano ti may sa abulanan niya? Ne, agawid kayo gaya man. Saan nga umanay ti makabulan na panagpasyal ng idiragod? Kasapulan nga gawid kami. Ado tinaskan nga si kaswa ni Armando. Inkarina, ano kahit ko ti agtoris, malubusan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Nagasada ka talaga kini Armando manang Luna. Uray lakay, sa anak nga agbabawi anak asawa ken kwa na. Nadungo, kan managtulong. Aywan gayam, nagatang kun nagiti ipasarabok ken ka. Ay na, agyamanak, Cynthia. Okay, sige. Inton makaawid kayo, awagan nakton ha. Okay, sige, bye-bye. Ay, inton makaawid da dito'y Pilipinas. Nasken ang makasaritak ti asawa ni Cynthia. Agpatulong ak iti asawa na. Kasapulan talaga nga agtrabaho ak. Kasangsangpot ta pa lang idirabihan. Ngam nagsapa ka na nagriing. Saan ka kadi anabanog ang nagbiyahe? Kasapula na masapa kasubra ki opisina. Taado tinapatag aramidag hani. Kaya na nagkariak kini Mr. Camiao. Kaapaman ang makasangpot ta. Kag agparagak keng kuwana. Ay, Mr. Gamyaw manan. Kasalamat kan asawa na ka ang maililiwan ka ni Kuana. Di ko nabkit kasla anak ko. Sika Kasla imbagam matan nga anak ti pangyarigam kanya na. Ubing amin, ngam siya kiti nasurok sa nga pulo at awan. Maipagana amin kanya ka problema iti kumpanya na. Ngam di nagsama tingtinggan. Sige, masapa kan tungarod nga gamit ha. Hani, Jack, may kariking ka na ita. Ngam, ikarigatak. Sigurado ka, nagawin nakin itong rabi. Abo mahani, kaya't ko atalagaan amadaan ta iti anak. Sigurado kayo kadi. Da kayo lang tirurayan. Kasapulak ti dakkalagatan. Akasukat day tanga iparamidyo kanya. Hindi ko mapailangan ay patungpal day ta. Wen! Saan kayo madalangan? Ikandak lang itinan anaya panawen. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. May patungpal ko daytan. Ngam kasapulak ti pauna bayad. Uray 100,000 pesos lang. O sige. E-text mo to. No kaano ang maalak. Kan sa tino ang lugar. O sige. Bye.
Adun tumanan ti kwartak. Nung maaramid ko, di papaaramid na kanyang. Amangan, nung maaga ko kini Onofre, si asawa na. Kaasi matilok. Kaslo malasin ko dahil iti magmag na iti pasilyo. Diyak lakit di mabalin tagbitan. Ti asawa ni Cynthia. Agam ang mudagayam kin Mr. Gamyo. Oh, kas na nakita ka. Pamilyar ti rupam ka niya. Sir, asawak ni Luna kayem ti kabisat ni Cynthia. Di maray kami ti kasaryo. Simangkat kayo gayaman. Ay, wun kaya, malakip ko. Nakayak at talaga. At tanto sa bali, apa nagsarita ta. Nagtulag kami kini Mr. Cambiao, nga agsarita kami ta. Ay na, Cynthia. Agyaman na kadagiti yung pasarabong kanya ka. Nagadudag ito eh. Dilata nagita daduma. Talo a paris akawas ti ginatang ko para ken ka. May sa sapatos kan pulseras. Ay na, agyaman nakmanan ha. Agyaman naklaunay. Ang, Cynthia, ada ko makidawakan ka. Oh, anya day jay? Kuha. Agpatulong ako makan ka nga. Isarap nak iti kumpanya nila kay mo. Kasaritak to ti asawa. Nasaysayat no baliwam to ti agpasyar dito balay. Okay, sige. Agyaman nak, Cynthia. Wow! Ay na. Naibahagay unay kanyak dagito yung akawas. Ay, nagpintas. Kan apag iso lang dagito yung sapatos. Doa paris gayam. Ay na. May sa ti rubber shoes kan may sama ti pangpasyar. Ay nalakay. Kitaam dagito yung pulseras oh. Sumilang-silang da pa yun. Nagadugaya man na sarabom ken ni Cynthia. Kitaan man lang agpaiso ti paknang. Wan, ngam kurang pay dayta. Sing-sing pay kumaa. Oray, awan ko man ti wedding ring. Kaya tenton anibersaryo ti kasarta. Isagutan kanto iti singsing. Ti saludsod. Ha? Kaanon to dayta nga anibersaryo ti kasarta, Onofre. Kaanon to? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ta nasapsapa ka si Mang Putluna. Rumor ko mamanan ni Arman. Nagkita da ka no magkinimanong ono Freddy Galman. Ay, kasta gayam. Awan mo tin na istorya na kanya. Talipatan na gata. Apagbitlaag ti panagsarita pe. Di adugayam ni Mr. Gamiao, agayam ko. No, saan ka makano nga empleyado ni Mr. Gamyo ti asawan? Tulungan na ka kuma. Sir, uray siya kung ati tulungan nyo. Agpasyar kayo itong agasawa yung opisina. Nagsasarita tayo na yung pag. Sumbatak lang dito yung mauawak. Hello? Napaltugan ni Mr. Camyo. Awanan angas na. Hindi maibdanon tayo di ospital. Mr. Gamyaw? Saan ka di ati boss ni Onofre Dayjay? Isungag pa iso. Ito idila rabi tinaudi apa nagsarsarita ni. Ngamlukwan maistorya na kanya. Nga ato ka no ti mauawak king kuwana amang ipangpangta itipyak na. Nagdakas mo tanday ta damag. Ay, jak pagarupan, anagdakal gayam ti parikot na. Ngam, asino ti nang papatay kan ko na? Nalabit ang mabay payadan nagijay a kriminal. Anya? At pa nagatap na ang nagiti leader ti unyon ti mangipangpangta itipyak na. Sir, pasensya kayo no makibala utak.
pinatgan ka no ni Mr. Gamiao ti kinid daw dagiti leader ti union sweldo da. Ngam dagiti gagawin nga empleyado pakaibilangan ti asawa 20 pesos laang tinainayon iti sweldo da. Luna, ladigitag. Ngam saan ka pa ay makasarita na saya at ita. Sa balyam tulangan ti agpasya. Uray, agkuyog kayon tong agpasya kina Onofre di opisina. Kasapulan akitaag ni Mr. Gamiao iti ospital. Nagkakaribuso kaming empleyado. Kalpasan na ipadamag ti panakapaltog ni Mr. Gamiao. Natlaw ka kasla maragsakan dagiti leader ti Union iti napasamak king kuana. Adda ka no atap ni Mr. Gamiao. Sakbay pinatay da nga adda mang baybayad ka dagiti dadaulo ti Union. Kasla jak mamati dagiti leader ti Union tinang paltog king kuana. Adada amin iti opisina iti mapasamak ti krimen. Kasta ka di? Kasano nga rod itanta na tayo matan ni Mr. Gamiao? Hindi ka mo. Nga niya di pagtungpalan di kumpanya. Numaminsan, makagura akan ko na. Gaputa kaslain ko spill na kayo, agagangay nga empleyado. Ang itili ko danday ta. Maasyanak matlaang kan ko na. Narabiana ka nagawid manipo diti pa nagpasyar ko iti mall. Napingawan pa ni Armando. Sa di nga tatiayan na. Awagak man kit di. Apa nga madanagan akmatan. Ang mga nung maipada iti napasama kini Mr. Gamiao. Ay, kasanon na ko Hello? No, honey. At nakpay na dito yung palain na Mr. Gamiao. Inuray ko kami na may sangpa at timangkay na. Ay, kunak nada ka pala iti opisina. Saan ka kadipay nga gawid? Madamdaman ton. Saan ka ang madanagan ka dyan? Di pa kadanagak nga rod, no iramraman da ka. Diyak kaya't akalpasan ti panangpatay da kini Mr. Gamiao. Kat sikat ti sarunoda. Awan, ti basol ko, ti patag katao, honey. Matulog ka. Di na ko nurayan pa. Bye, honey. Naimbag mo't kit di tao ti asawa. Managtulong. Iso nga, uray lakay. Nagasatag. Awan nang nagkuken ko na. Nalabit nga amuna mo't nga ta. At ikinabak nang nalaang ti kinamat ko ken ko na. Nagadun tinagawangan ni Bruno iti rabat ilang misaan iti sango ritersina. Naduman nga tan di Cortana. Ano pre? Aginom tabay. Ayong gayam. Pinatay da kanumat ni boss mo. Nagigtot kami amin ng empleyado iti napasamak king kuana. Sanda na naikamat ti biyag na iti ospital. Unton bigat pa ilang mapangugitaan ti bangkay na. Anda nakadamagak. Ato ka no ti maragsakan iti panakatay na. Amangan no may saka kadakwada ha. Bruno? Amangan no da kayong empleyado na. Adi na napagustuhan ti nagtutulag. Tapno matay ni bosyo. Anya, magtanda dya, Bruno. Agkagayaman kayo, ngam. Anya, da dyan yung baganakan ka? Nabartek nga minan. Iso abi na ibay aklatan. Onofre, dayta ti pakas daawak kan kwa na. Awan ti permanente apagubraan na. Ngam ka na yun, nga ado ti kwartana. Diya ka mo no kasano mo daw dumiskarte iti pagbiag na. Amangan mat, no, adda madingar aramidan na. No kunam nga ado ti nagawangan na aboti ti arak. Ay, di pa'y kasla adda ramrambakan na. Na, anya ko matirambakan na. Kasta talaga kadagiti kas ni Bruno. Kaslawan sirbi ti may gamanda a kwarta. Mapan amin iti bisyo.
Agum aguray ka. Anya gayam ti madlaw mo, iji opisina yo. Agtrabaho kami lata. Ngam naliday ti daduma. Aglalo dagiti daduma. Pagsasalitaan nga ro di tay malam. No anya ti mapasama kiti kumpanya. Kalpasan ti panakatay ni boss. Idi pa'y lang amin nga imbagakan ka, nga umakar kalangan iti sa bali a pagubraan. Santa pa'y pagsaritaan na ita. Maturog dakit din. Masapa ka rin tumbigan. Tay nakitaan ti bangkay ni boss. Sakbay ang mapanak iti opisina. Naimbaga bigat yo, Sir Armando. Nagrana tayo gayam dito na kay masayagan ni boss. Rabi, hindi pumanawak. Tay nuray ko may sangpet ti bangkay ni Mr. Gabriel. Dakpay nakasarita unay dagiti aginada. Nalitayan da unay tinapasamak iti kayam. Naklaat kami amin ni opisina, iti napasamak, sir. Awan kanupay ebidensya dagiti pulis ang maging-imbestiga ti kaso. Ngam atapan ni Mrs. Cambiao nga adda ng bayan iti kriminal anang patay iti asawa na. Ti amok, no awan ti kabosor na. Ano pre, ado tinaistorya ni Mr. Cambiao kanya. Ngam saan aditoy ti pangibagaakik ka? Ala, umula ako. Tadagur uray asang nga ilig iti opisina. Sumaruno akton, sir. Kasarita klabi dagiti agina. Mabalin masango na kaming tumatlang kasarita ng empleyado na. Inton may pumpon ni Mr. Gamiao. Unay na kay di nakinabang lumluna. Kadigdigos mo na sakit di Andan sakit di kayat mo asawa na, Bruno. Nay, awan. Talaga mo't anapintas ken nabanglo ka. Talaga adyak magustuhan ti kaslam. Mga alunos a panangkita na kanya. Oh, napintas man dahi ta pulseras mo. Sumil sila nga. Insagot ni Cynthia kanyak daytoy. Kasla tsak amam mo dahi ta. Talaga saan mo ngam mo? Gapo takabsat ti gayem ko. Nakiasawa iti baknang alakay. Makabulan ang naghanimon da iti balasiw taaw. Kasta aya. Baknang nga ron no kasta. Ayong gaya, malagip ko man. Naipunpun ka din ni Mr. Gamiao. Saan pa'y? Apay? Am mo ka di ti boss ni Onofre? Kwa. Nangnangnud ko laang itinagan na. Nabaknang day jay, anigosyante. Nasurukan na makalawas manipod din tahan eh. Awan ka di pa iti marikrik namhan eh. Maawatan mat nga tal ti kayat ko asawan. Armando, nakamasayag pa ilang tigay mo ang negosyante a pinatay da. Sanay ta ti damdamagam kanyak. Aywan gayam, kaano ti punpun na? Enton bigat hani. Saan akinaya ti pamilya na ang maikremate? Puli gayam tinaga ni Mr. Gamiao. Diagmat unay namin nakikita. Sumurot to yung tunpun na. Awagak man kid din ni Luna, no sumurot to kan ni Onofre. Enton bigat laagan nga awang kam. Ewan gayam. Biyernes, ti last night na. Mapantayo maki last night, hani. Pasensyakan. Saan ko nagawidan ti panagarubos dagiti luhak? Naibuyugak iti panagsangit dagiti aginan. Agkataab kami lagayam kini Joshua. Hey, dandani natalimo daw ni Mrs. Gamiao. Inararayat dagiti bodyguard ni Mr. Gamiao. Italangan amuak nga dagayam bodyguard ni Mr. Gamiao. No kasta talaga nga tapang ta iti biyag na. Ay, delikado mo't gayam ti biyag dagiti babak na nga niya. Ne, Luna, kasla but-but ng nakmat. Impatalgad ni Arman kanyak, nga awan kano, ti kabuso na.
Dahil ti resulta ti panang meeting ni Mrs. Gamiao kada kami. Nagikat na kano iti empleyado. Nay, ala, kasano na may saka ka dagiti maikat? Awan mabaling ko. Panahon mo't nga tan, nagsapulak iti sa bali at trabaho. Ay, rumbang laang, Onofre. Ay, apay akasla pagduado ang pay laang. Si kapay kit din ti mismo nga agikat. Saan ka di? Saan ka akamang tiyon yun? Amangan no, pagpupudutan da kakit de. Malagip ko. Diyak pa'y nakapasyara iti opisina ni Mr. Armando. At doon sa napatag ng ibaga na kanya. Pasensya kayo, diyak nakapasyara dagos iti opisina yo, sir. Dapat tayong bagawi tayawagan kayo. Dito ilangan balayo ti umayak. Iso nga daak. Adda na patag kapag saritaan ta. Impakada ka kini Mrs. Gamiao. Ngam ti kinapudno na. Ensingasing ko kingkuha na nga ilako na lang ang ti kumpanya. Taging gayta, saan pa yamadakamat dagiti polis no asino dagiti kapuso. Sir? Aglalo taadda dagiti kamang ti yun. Di na matamo no anya ti partisipasyon da iti panakatay ni Mr. Gamiao. Hanggang sana dahi ti pagsalitaan ta. Kas na ko naking kuana, impakada ka nga alaang kalaangan ng empleyado. Agyaman aklaw na sir. Panggap ko kuma talaga tagpatulong kada kayo. Niluna nga asawam tinangibaga kinisensya nga agpatulong asumrag iti kumpanya. Naibagaan na dahi ta kanya. Ngamusan ko ni kaskaso. Tay sumutin na pinatay da ni Mr. Gamiao. Kan napanunot ko, nasaysayat no agsapulak iti sa bali at trabaho. Kat agyaman nakla unay, sir. Ipaayan ka iti espesyal at trabaho may opisina. Ngayon no adda papanak, kanayon ka akakuyok. Sa nabali tada driver ko. Swelduan ka iti Oslo. Sige, sir. Ngam ipakpakaunakon nga ibaga daytoy para iti seguridad mo. Ken kanya. Makisarita akto iti mangsursuruking ka iti martial arts ken nagpaltog. Ha? Ikang kanto iti lisensyado a paltog. Sa balin samot na iti nastrek ko. Naimbag iti empleyado ak. Binimpleyado nak ni Mr. Gamiao. Ti sweldo kla ti problema. Iso ti pagsinsin nung batan mi kinilona. Takal ti sweldong injaya ni Sir Arman kanya. Ngam adda nga tapang tak iti biyag ni. Onofre, Ha? sikamat gayam ti tinulungan nila kay Armando ang makastra nga agtrabaho iti kumpanya na. Wen, injaya na kiti makap na kasweldo. Dahil talang takasapulan asumuro takin kuan iti sa di naman apapanan na. Dakalakit diti sweldo, awan problema kanya. Sapay ko mata maitad munton tinabayagan at tartari gagayakan ka, Onofre. Napanunod ko, anasaysayat no si katikadwak nga agpasyar dito yung mall. Manang Luna. Agyaman no kayat nakakakuyong nga agpasyar. Gaputa, amamat, nakurapayak laang. Nakita mo no kasanot ti Riga ti panagbiag mi. Isuan nagabrod ni manong ko. No, diyak ko man nakiasawa kini Arman, awan ko nga kastoy abiyag ko. Ha? Nakatuti alahas na. At tapay bracelet iti saka na. Oh, makita ka gaya dito yung mall, ha? Oh, napintas kin aglang lang abang ng takaduma. Sino ka? Ni Manong Bruno dayta Sensya. Kaaruba mi kan barkada ni Onofre. Ngam saan kami unay ngagkit kita? Ayun gayam. Nakastruk sa mo ni tinasayat at trabaho ni Onofre, ha? Inawagan kanta saan kamatlangan asumangpet. Manipod nagtrabaho ka kini Arman. Kanayon mo't na marabyan ka nga agawid, Onofre. Inawagan kan.
Ngam di nakpadsungsong bata ni Day. So nagtiksaklatan. Kadwak ngamin itay ni Cynthia. Nagpa-share kami ijay mall. Ay na, mabsugak ang makikuykuyog kun kuana. Ha? Nakagatangak pa iti baro abado. At dinarayan mi a meeting kini Sir Armando. Kadwak ti driver na amang ururay king kuana ti Ruarte Hotel. Oh, kasta ka di? Sige nga Rodan, sa paam tulatan ti agawid ha. Ta inakmat maturugan. Bye-bye. Napintas ni Cynthia. Nadyod lang. Nakadunga alahas iti bagina. Nanginalakit di dagiti singsing na. Ngam tinakaawis iti imatang ko. Ti bracelet iti saka na. Kanya katati kaya't asawan da jay. Sige sir. Sige man ako unay. Ha? Saan adamo ti panakitak day tako siya? Masansan nga tulog na ni Anupre. Oh, Bruno. Anupre! Sa paligaya man, ti pagtrabawam. Nakakutsi ka matan. Agtrap-trabaho aki ti gayam day ti Mr. Gamiao. Di Mang Armando. Bakla nga negosyante. Mabit lang. Saan ka di aday di alakay ti asawa ni Cynthia? Isungol pa iso. Amom gayam ni Cynthia. Nakitak ida kinluna ijimon. Pinagabamuna kami iti asawam. Kabubingan na. E dinto alakayin ni Armando. Basta po ko nan. Kita am lang agpaiso ti maaramidan ti kwarta. Bron. Nabilig ni ayat ako nada. Adula amin nga ibagbagam. Sige, sumrak ako ni ti balay mi. Ang mga nururay na kon ti asaka. Kaili mo man sa launa yan ti asawam. Saan mat lang arudan nga agsiko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakitak ti panangitulnog kan ka ti driver nila kay Arman. Isumat lang nga simbra kadagos. Hapay, anya ti imbaga ni Bruno kan ka. Naimbag tasan na ka nga insungsong agbartak. Nalasin na tikot siya nila kay Armando. Anong itulod kanya? Itay palagayang mamamon na. Nagtrabaho akong kingkuana. Ay, nakita na kami kini Cynthia, idi inawis na ka nagpa-share iti mall. Papauna yun. Kasla mga alunos ti panangkita na kada kami. Isumot lagayam amarik na kanadag sentirik nam kingkuana. Ay na, tunggal makita nakday jay agayam mo, jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya. Adan sakit di mat sakit na. Anya sakit? Bayamon no saan mo amaawatan Onofre. Ah, Sige, umay kakit din tamang rabiitan. Kaya't ko ti masapa amaturog. Dahil tagayam ti balay nila kay Armando. Nagdakkel. Oray agtipon ti kinabaknang daydi Mr. Gamiao kin Attorney May Lendres. Nabakbak ng pailaan. Ha, malagip ko. Manipod na tayo ti sigot a boss ni Onofre. Di nakmatan aw-awagan. Nalpasan nak ngaminan. Kasta na talaga tinakam day talakay. Saan akas ka dagiti tatuma ababak nang anagado ti bodyguard na. Kunak na nakaturog kan amang uray kanyak hani. Pasensya kan. Talaga ang mabayagak nga digos. Talaga, at nairiripak hani. Ngayon, nalukagak itay nadlaw ko, asim malpaka dito'y kama. Ay,
Nagbanglo ka na, honey. Amangan no, anya ti pampanunutam. Kunak man no, nabanog ka. Ay, talaga nabanglo ka. Iti ka ato at trabaho ko sa opisina. Inkitim ko lang itay tapno mainanaan na kita bata. Hanggang nairito pagkaya man. Amog noan niya tatartaring agayang. Uray may salaang nga anahan eh. Tinganan itay tsak kayat amangag. Ulitek, may salaang nga anak. Tapno anda kadwam nga agtawin kadagiti amin asan. Nasurok kaya man ado atawan nga agdindin na kayo kiniluna. Ikaw, awan pa'y anak ko. Nalabit na san pa ay kari. Amadtaan kami tiyan. Kanayon ko ngay pagpaga kinisin siya. Lumabalin ang sikukan. Hamangan o mataya hindi kami maandaan iti anak. Ni, apay akas ti pampanunutin niyo, sir. Adaga ti pangtay ti biyagyo. Saan kakas kanay di Mr. Gambiao nga ado tinalimad akabuso. Saya atak iti patakata. Hanggang saan tayo nga mo ti kasat? Sa bagay mo't kidi. Puno data. Panagkita ka na kayo. Nasalon at kayo man. Tinawasak nagpakita iti doktor ano. Ngam, kaya't ko talaga amadaan kami iti anak kinsa. Hello, honey. Kadwak man ni Luna ang nagpasyar dito yung mall. Agpasyar kami iti baybayin ton madamdama. Mabalin nga agsubli kami tumatla ditoy. Nasaya at ni Luna. Timanggad kadwaking kahal. Inawagan ka tapno ipakamo nga at tataraya ka meeting itong madam. Kaya kat amangan o rabiyak to na makasagpit. Oray agparparabi kami tumat nga ro dito yung mall. Awan tumot lang ti Aramida kay Jabalay. Okay, honey. Nukas pagarigan. Umuno na ka makasagpit ti tabalay. Awagan na to ah. Sige nga ruder, honey. Kat no makasingaak ka na kayo. Unat na makitungtong itayin ni Armando. Kakasiyak ang mangilimlimod iti suron ko no daduma. Takas ano? No sana pasig ang negosyo ti pagsaritaan ni? No kung malagip na maadaan kami kuman kano iti anak? Ay na, oray da kami kini onofre. Awan pa'y anak mi. Sika ko magtirumbang nga agsikog. Kanatataang ka ngam iti siya. Uwin no, saan mo matakay ti agsikog? Ay na, nabayagan nga il-iliwan mi ti maadaan iti anak. Siguro saan na pa'y apanawan. Idi awan pa'y nasaya at atrabaho ti asawa. Talaga adyak pa'y kayat ti agsikog. Saan pa'y anala daw day tabanag kanyat. Ubingak pa'y. Awin gayan. Mapanta pa'y laman. Adamanan na kursunta asing-sing. Naimang, saan na may ibusan ti karga ti ATM card ko. Ay na, nagimbag pa'y day ti abapae. Maghatang na amin akayat na. Makapaapal. Ay, sige. Mapanta nga rudahan, Cynthia. Cynthia, agyaman ti patang itulnog mo kanya ka. Ay na, agyaman manan iti dayto insagot mo abado. Day tanto ti isuot mo inton adadarayan ta aparte ha. Amangan mo sa anak to manan ang makuyog ni Armando. Ay na, padanunan ka kung maitibalay ni mabainak mat. Anya kat dati mata nakurapayak. Ay na, makain inumak. Naibus gaya man tiginatang ko a bottled water. Oh! Nagpuyog kayo man gaya man. Wow! Talaga napintas ni Cynthia. Nagkasat nila kay Armando. Kaubingan, ti asawa na. Luna, sa anak lagaya man tuloy.
Intun maminsanan. Oh, guri ka siya. Nabisit kan samat ang nakakita kanya. Pasensyahan. Sa anak kagwapo. Kapul kat 5,000 pesos sa amin dita. Bonus ko na dita sa ngaribo. Di awan nga rodan ti bonus mo inton Paskwa. Sa balin to kano, titid na, apaskwak. Talaga ang saya tayo jalakay. Nudad do nga, agdamdamag, iti estado ti panagbiag na. Anya? Ne, ang mga no maistoryam ti kanayon apa nagap-apa ta idi ah. Adala na minsan na istorya kamit. Imisim laeng. Gagangay kanula day tayo tagasawa. Inyawat ko amin na swildoking ka. Ngam inutam day ta, ha? Nasapol nga agurot nung ta. Mga nakilat nga sikog ka. Si Kamon. Ay, un. Malagip ko lang rod ni Cynthia. Saan nakanupay akayat ti agsikog? Ay kasano, ubing pa'y ngamin. Saan pa yan nakasagana nga agbalingay na? Kan maysa, lakayon ti asawa na. Ngam kastaunay nga ayat ni Mang Arman nga agsikog ni Cynthia. Ay na, ay amon. Saan tan apag problemaan dagita? Ay makaamudamutan ang agasawa. Sige, ni alaam da ito'y 2,000 a pesos. Amangan no kasapulam mo ti kwarta. Kasanon dito eh. Nabukal mata sa ngaribo dito eh. Ano sa nyo laangan, asublian? Pasig sa. Asag sa sangaribo, ti kwarta manubre. Mayat sakit di ti dilihensyo ma. Ha? Dajay nga main, akinabak nang ti amon. 3,000 la dito eh. Inted nilo na kanya. Sa sigod a kwartak dito sa ngaribo. Ibagam latan, noon niya ti dilihensyam. Iraman nakmata. Siyak ti awi sa midi, adumis kartisan ka di, Bruno. Ay, agmalmala sa karutan. Nabayagan nga istambayan. Kasta ka di. O alam da ito'y talugasot na para inom mo. Nyamot tal. Talugasot na. Ayam sa nabalin. Barang adan tumanon madiskat na. Manipod nagasawa ta hali. Sika, ti mangilukat iti rinta ulo sumagpat. Itaman pa ilag asinapat ta. Masurunak nga rod. Ha? Sino ti kasurun mo? Siya? Sana si ka. Tunggal makitak ni Bruno. Mabastusan at tinkwan. Ay, ani, ang mga no, paginawam da dya alalaki. Kat iso lang harot ti kaing ikas na. Naimbanta sa anak pa nga ginaw. Uwan gayan. Among kadiday dya a Bruno? Nakikita ko na hani. Kalugaran ni Onofre. Ay mabitla eh. Kaslada sa bali ang nakakitaak. Diyak lang malakip. Tila babawik anang itulnog kiniluna. Amok ton iton maminsa. Talaga masurunak pa lang iti dayjay a lalaki. Pasensya kan Luna. Saan nga iti jak kayat ti umay ija balayo? Urayin ta makasangpot ni Arman, ta uray itulnog na kanton ti driver mi. Maawatan ka Cynthia. Uray siya kat madlaw ang maditi, panangkit-kita na kanya no kasta maasitgan na. Di mat gayem ni Onofre? Wan, sang kaibaga ni Onofre, pagpaspasen siya aklaan ni Bruno. Iso ano mabalin, liklik-lik aklangan. Amang ano maisarasarak ti asawa. Amang ano ni Arman lakik di dahi ta nagbusina. Santa natagtagan nagurekan ko na. Wan nga rod. Ayun, malagip ko ni Onofre. Nagawid nga ta? Talaga ang nasaya ti Mang Arman. Yung palubos na pagluganan tatimay sa akotse ang nagawit.
Ay, makitkitak nga ron ti kinaimbag na a tao. Adayo dala unay kini Mr. Gamyaw. Ay, kung kaya malagip ko. Kumusta mo tanday jay kaso da jay alakay? Awang kano pa tinagdurasan di kaso. Isa malidayan lagi tagi na. Ngam patpatib ka ni Mang Armando tinakam da. Namin adon ani ko yuga na nagpasya ri balay da. Kat? Anyamat nga ti makunadakan ka. Nasayat mo ti pa nakisarita da. Nabayagan na nalako ti kumpanya. Pagbalinan sa timay sa kumpanya ti bodega, ti Pasca. Ay, gapo iti dayjay a Bruno. Saanan akayat ni Cynthia ti umay ditoy. Saan nyo latang ngay kaskaso di jaya tao? Likli kampay nunas ka. Manmano kami ngagkita. Manipod nagtrabaho ak ni Mang Mayatan ti asenso ni Unupre. Kung kunaklaki din tinakam ko. Impausak lagayam nila kay Armando keng ka. Tamno sana mabanog ti driver na. Numisublik to lang da ito'y. Di na pala ipadawat keng ka. Nagadualugan na. Nabit pa yan nagatang na da ito'y. Saan mo ito nga isubli pa eh? Madlaw ko manipod nagtrabaho ka keng kwa na. Kaya't asinsadong tibiyag mo. Malagit ko kiti. Agkagayaman da iti sigot amos mo. Ngam di na matulungan ti pamilya ni Mr. Gamyaw. Ama ikan iti justisya ti ipapatay na. Nagkarikagan kini Mrs. Bernales a dumaraan iti maangay apaskan ija balayda. Ngam, saan ka matgam ang matuloy? Pasensya ka, honey. Saan ka kumangag pauyo ka dyan, honey? Nairang nanamot lang aminan. Napatigmat nga rol dahito ang meeting. Amangan no mabalin mong tumat ti kumamakam. Kita agto, ngam saan ko amay ka ni. Oray, tadamot ni Luna akat mamahani. Sumurot ka din ni Onofre kan ka? Iso ti driver ko. Nagpakada ti driver ko nga gawin di dyan lugar na. Napayag ka nun asaan na nakabakasyon. At lalo, tamasakit ti ama na. Nabanog ako. Mawawak pa ikit din. Ay na. Sandak mo't nga inggaan nga isa na dagi siya lalaki. Agpadata. Napagbiddo tanda. Dahil ka anakan ni Mrs. Bernales. Abala sa ngagpailaan. Umay naktukit di ka nung pasyaran. Apay ka no? Cynthia, apay? Kasla. Maulawag. Ngam, banok ko sa lata ito. Sa anak mo't anabartak iti kunak. Uwan gaya. Saan ka kadingamin inom iti nasangar? Saan, Cynthia? Diyak kaya ti Ara. Ay nga, aguray ka. Isarda mo nga rodan ti aginom. Apay nga aginom ka pa'y langkat ni. Maululaw ka ako na. Hello, boss. Ay, pasensya kain, boss. Tadyak na sumbatan ti awag yu itay ta. Nakamotorak. Nakalagip panday ito alakay. Boss. Sigurado ka, itiday ta, boss. Sige, boss. Ngam, ikan na kuma, hindi na anay panawan. Anaglado, boss. Bye. Urekla na bang aral kalpasan anak kadigosak? Dagaangan na kiditayan. Kan, nariknak ti bartak ko. Nakaadok namin mga tininom ko. Ano day, Jay? Sino day ta? Saan asumbat? Ay, nervyosak matan. Ngam, imposible nga da makastrak dito balay. Ngam, saan natatakas nga ramidin na kanyak? Kulatan na gitnap ni silaw. Saan? Ay!
Sinta! Dimtahan ni Armando. Armando! Ano yung jaya ka ng poog? Sinta! Anya tinapasamak ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapsutag. Itay rimuarak iti banyo, kalpasan anak kadigusak. At dalalaki anang rakos kanyag. Alya, kasanungan ta makastrek sa bali at tao dito yung balay. Kas nasaan ka mamati? Saan ang agparparpo? Mamati ka kumakanyag. Diyak nalasin, tanakaabungod. Inarakop, kan inagkanag. Pinanggap na kagundawayan. Naggula-gula. Agi, kisak kumaitin ng agkutitimak mo. Inapot na tingiwat ko. Sa pinarusukan na anay ko. Nautpot pa na tiros ko. Tinasayaan. Tintalaan nga ni ospital. Entun bigatan apalutputag dagiti tao. No saan daan adlaw, tisimbrag dito yung palay. Ay, nagsapalakit din day tanga mo. Awag iti cellphone mo, Onofre. Ni Manong Armando. Nagsapalakit din umawag. Api nga ta. Hello? At lalaki na kastrag dito yung balay. Intaray ko dito yung ospital ni Cynthia. Sir, anya tinapasamak kan kuana? Nakapsot pa ilaag. Saan na nga asugan tirusok na. Nga madanagan na, hindi kasasaan na. Sige sir, umayak kita ospital, itamat lang. Kat kusta nga rin ni Cynthia? Itangarot di pakadalagak. Uray madamdaman to, umay ka dito ospital. Naimbag man, tasana nadangran ti sikog na. Itangarot di pakadalagak. Uray madamdaman to, umay ka dito ospital. Sige nga rin sir. Umayak no madamdaman dito. Bye. Itaman lang na makaigama kiti kastoy kadakkel na agadat. So maarig na pagmulumog kon diarang. Nagingin na lagi di dagito nga alahas. Aglalo dagito asingsing. Puro balitok ken diamante dagiti dua abato na. Pwede ring samak dagito eh. Malagip ko ni Luna. Isagot ko dahito kini Luna. Saan nga taa masisira? Rupat kwarta day jay. Di pailaang at arapaabag di kinapintas na. Nakalaplapsat kinagmangalo. Mas labalasang pailaang. Ni boss. Hello, boss. Nasapa kayo man ngay mawag, boss? Ko sa anak pa yan ay ka ni tinapinta sa gundaway. Anya? Sige, boss. Landayng gayam ti inusar na nagawag iti cellphone ko. Ket oray kala na blank iti panang itupak na ti audiotibo. Ay, sus. Ay, anyan.
oray akla nakplang iti panakaitubak na ti telepono. Oray lang agwangwang ti panagdengag ko. Kapilitan na pumatayak manan na kustilaan. Dakal ti gunggunak. No mapatay ko ti target. Siguro ta kini ano fray nga imay dito yung ospital. Ta kayat ko amaamuan ti kasasaad mo. Agdadagsan kagayam. Jak ano ama si Kugag? Naimbag, tapinanawan data da nofre, kan Arman di kwarto. Jak ay kaya tagsikog. Ngam addaditan. Aywan, kumusta matan ti marikriknam? Naimbag ta saan anadang ranti sikug mo. Impatalgad ti doktor, asaan anadang ranti sikog ko. Ngam masapul nga agan anada. Ay, itapay lang ang makita nga awan alahas ang nakakapot iti bagim. Si Kamot, syempre, nasumangpot ako ni Balay. Awanon ti alahas ko, maliksid iti. Awan ti wedding ring ko. Anya? Hali, andaya ti mapaspasamak ka. Nagsangpatan may ti driver ko, ako maribuso na iti tao. Nasabat ko ti katulong agnan na Diyos. Hali, anya ti napasamag ni ti kwartuta. Kasa, dalimabas abakyo. Ay, Armando, awan dagiti alahas ko. Kwentas kan pulseras. Agraman dagiti, agkakangin na asing-sing ko. Nangruna ti wedding ring. Anya? Agasano ka napasamak tayo? Ti amo, nabatik iti banyo. Kanayon nga uksuta, no kastangag di gusak. Hangam ni awan matan. Amangan, no at sa bali anak kailiswam. Saan mo lang ang malagip ka? Isong arod ang nagpatulong ak iti katulong. Gandag iti tao amang sara kadag iti alahas ko. Ngam, awan ti nakita da. Ay, anya tayo tuya na mapaspasamak ka. Awan tinakadlaw, ti lalaki anang saraking kay ti kwartuta. Sa kalpasan na. Mapiitlaan. Armando, agpada talakit di iti pampanunutan. Idi simrak da dya lalaki. Tinakaw na dagiti alahas ko. Ay napukawan, tinakangin ngina sing-sing ko, Armando. Ay, aglalo ti wedding ring. Nagngina tayo dyan. Basit lang ti bada, iti kunkunam anangina asing-sing mo. Armando, kagura na ka din. Ay, kita agmanan ti CCTV. Barang naala na tilatawan da dyan lalaki. No asino ta kita. Ha! Nagtulidan asimbrag tapno takaw. Nabayagan ginaruray ko ti kastoy akong daway, Luna. Agyaman nak, ay manugot ka. Awanan ti mabalin ko. Nadanon nak dito yung restaurant nga agmaymaysa. Saan mo ta nagparang ni Cynthia? Amang kinay kayat na ti simurot kadag iti pada na amaknan. Nabayagan saan arimuar. Ti amo, mayatan tirik nana nga agpasyar. Kaapay. Ay, nga saan na dayjay nga ambisyosa ababa iti pagsaritaan ta. Ibagaking ka. Napayagan nga kurkursunada aking ka. Anya ti pagkit-kitaan kanya? Amo, nga addan asawa. Ay, no kastamat lang ti ibagbagam kanya, panawan kan. Ay, mabit lang. Day sagot ko king kasing-sing. Mabit lang. Atita. Nangina da ito yung sing-sing. Ginatang ko, para king ka. Nalaki di ta umanugot ka iti kayat ko ang mapasama.
Amok no kasano ti kinaambisyosan. Ket saan ang kabailan nga ipaay ni Onotre. Na, makapasakit kamot nga agsasao? Kasla nagbabaak matlauna yun, iti pa nagkitang. Manuatawan nga din na kayo. Kas makita kadagiti rami mo. Awan wedding ring mo. At nangarod pakakitaan, nagasawa kayo. Nay, nalabas ka na. Ay, masapol na panawan kan. Sige. Ngam saan pa alay ito iti maudi luna. Agkita tantupay. At panunuto man na yung pagtisingasing ko. Panawam ti asawam. Ket sumurot ka kanya. Awanan bain a lalaki. Asino kuma asumuruta? Sa anak mo ta nauyaw a tao? Wan pa'y kalanga-langa naman. Kaya po, nakarkarsang tirupa na. Kasla barumbado pa'y. Ay, apo. Aywan. Malakip ko ti pakita na kanya kasingsing. Ha? Jesus, urayak na nagtibayo. Kasla, anda nakakit kita ak iti dayjay asingsing. Kasla na pagkariribukan ni Mang Armando. Asit kat manit pagtaktakdaran na. May kaawak iti kinaulimot na. Ano, pre? Managsaka na kuma. Tanatong palmutlaan ti arapa. Masikugan ni Cynthia. Ngam itapay laang nga mapasamak nito. Sir, At nakaiturad anang sirrag iti balay. Tandani na kung tawayan ni Cynthia. Tidakas na. Napukaw dagiti alahas ti asawak. Dahil launay wedding ring anapukaw. Ti pagsakitan tinagam ko. Nagkawanan abain da ito'y lalaki. Saan nakit din nga inggaan nga awagan? Hello? Walang tupay, adinak. Kadkidan luna. Oh, anya, nakapanunod ka din? Talaga nga awanan ka itibain. Paguli mo ka nakon. Saan ka ang makaliklik kanyak? Riripo ka, tipiyak mo. Ano? Asino ti kasarsarita mo ti cellphone mo? Naimbag ta dimtang kan. Si kaman ti makisarita kini Bruno. Oh, ape ka di. Basta kasaritang. Nagbastos na itagayem mo. Sige, ti kasarita. Hello, Bruno. Apay? Anya ti masapol mo iti asawak? Inidap na matgaya man ti cellphone na. Apay nagsangsang ka, hanay. Pagkawanan na ko, ma. Mamati ka kanya. Saan kong hinggagara mapukaw ti wedding ring? At nagitidad dumapay nga agkakangin ng alahas ngayon sagot mo kanya. Honey, di ka nagsangit. Uray na po ka ti wedding ring ka. Saan na day ta ti kapuna, amarakrak ti ayan-ayat ta, honey. Ang yaman na. Ad-adda na mamati ha. Anapod no, ti panangipatid mo kanya. At takalipay, panagduha to. May ama, at dagiti agak ko, ti mangpunas iti luwang. Diyak agbabawi. No apay anak asawa ken ka. Ato'y ti wedding ring, nakayusong iti rami ko. Sa nabalin asak ti maawanan. Agyaman ak launay. Agyaman ak. Mabalin tamat ti agparamid iti sabali. Saan ka di? Sapay ko ma, tama pasubli tamatla ang tinapukaw asingsing mo. Unasken ngagbayad ak iti taktakal ngam iti bayad ti singsing.
Adaw awag iti cellphone ko. Sino nga taday ito kayo? Kay Armando, masaya ata sinong batam ti cellphone mo. Amam mo ka. Anya ti bagaking ka? Saan na nasken ama-amuam no asinuak? Dumngag ka na yung kanya. Amok ngagap-apa kayo ngagasawa. Kapo itinapukaw a wedding ring yon. Hamom ka di, at inagtaltal kam tinandani ng gundaway iti asawam? Ni Onofre. Sa anak, nagulbulbod na kay Armando. No kayat mo ang mapanagnagan. Mapan ka, iji balay ni Luna. Uray tamot lang. Dahito yan ti kapintasan na gundaway. Makapalasak. Patlarangan. Makapagulbud ka katipay na ang Onofre. Mismo adag iti pulis ti nakakita. Iti drawer ti lamisaan iti kwartuyo. Tinapuka o wedding ring me. Nung nilibot ka, iti laksid ti amin a kinasaya at tukeng ka. Manong Arman. Ha! Pinanggap mo pa yung dawayan ni Cynthia. Apa yan? Naaramid mo daytoy. Bakla nga ito'y. Awan bain mo! Apay, Onofre. Akasan daytoy apan nakaibabain ta. O sige. Mamatayo kiti bain. Ha! Sige. Kamagan nyo tayo ta lalaki. Palungsot iti pagpalutan. At ka nagkulwagol. Di mo kaya ti malaksot. Uy ka! Onofre! Naimbaglaan, tadamgis lang ti sugat mo, Armando. Saan ang purwan ti kriminal? Saan ko pa'y agasan? Awan madlaangan ni ano? Di ba't inawagam ni Luna? Amang ano, dandanidan makadaanon dito ospital. Sir Armando, agya manak kayo babawi yun, ti panangidarom yung kanyak. Gaputa awan bason. Pakawanan lang ko ba? Naimbag. Talagang magdagiti pulis tayo siya apuno. Impudno na ti amin. Insublinan ti wedding ring. Kaya impudno na nga isok ti pimatay. Kaday di Mr. Kamiyaw. Talaga dayjay alalaki. Idi pailaang. Talaga ang mabasbastusan na kung kenkwana. Uray gayam ni Luna kat adanda ka sa panggap na. Agya manak ta nalawlawagan mo't lang ti amin. Naragsak na daw ti anibersaryo mo talon. Kaya iti panangiyusong ko itiramay mo dahito asing-sing. At ang dati awan patingga na apat ang patagta. Ulitit man ti sinapata ang matrimonyo iti nagkasarta. Diyak mas baalan tirik na, Onofre. Ang yaman na klaunay, iti panagayat mo kanya. Awan mat nga tanti makunam. Tanatong palan tinabayagan ng ara-ara paapam. Napatagda ito yung wedding ring. At ang dati pa nag-asawa ta. Ad-adda nga ilalaag ti patimpatag ta. Iti baot dagiti nagadu o panubok. Nagadu ti naglasatan ta arigat. Nagtibker ti panagdan nata.
Gaputa day tati may parban. Kanti karagsakan unay, kamaudyanan na adan tumatlangan anak ta. Wan Onofre, adan bunga ti patagta.